dua puteri pengulerun manusia mukjizat memacam lagi budak wahai saudara dua puteri pengulerun manusia memacam lagi betapa wahai saudara padi Nabi Yusuf bagaikan bulan purnama si berang kasar pandang tersibak badan harta rasa bagaikan bulan purnama si berang kasar pandang tersibak badan hantu rasa serta 20 puteri bangun ledung manusia mukjizat memacam lagi betapa wahai saudara sirtu 20 puteri bangun ledung manusia mukjizat memacam lagi betapa wahai saudara Nabi Sulaiman raja yang terkaya perangui halim awate nejamu engka dengan angin siatrojiba Nabi Sulaiman raja yang terkaya perangui halim awate nejamu engka dengan angin siatrojiba sirtu 20 puteri penguledung manusia mukjizat memacam lagi betapa wahai saudara sirtu 20 puteri penguledung manusia mukjizat memacam lagi betapa wahai saudara di Nabi Ayub sakit di tubuh ular baju namun bingoknya nasidrat tetap berpuja Rabbana di Nabi Ayub sakit di tubuh ular baju namun bingoknya nasidrat tetap berpuja Rabbana sirtu 20 puteri penguledung manusia mukjizat memacam lagi betapa wahai saudara sirtu 20 puteri penguledung manusia mukjizat memacam lagi betapa wahai saudara suara Nabi Daud lemah lembut mangan tanasuh yang tengah jilid ajar delet dan laju suara Nabi Daud lemah lembut mangan tanasuh yang tengah jilid ajar delet dan laju sirtu 20 puteri penguledung manusia mukjizat
memacam lagi. Bertata wahai saudara, sira tu 20 puteri Pangulai manusia, mukjizat memacam lagi. Bertata wahai saudara, perintah Tuhan sidra dalam lempag Yusian Nabi Ibrahim putra hana tanggo singangan lusa. Perintah Tuhan sidra dalam lempag Yusian Nabi Ibrahim putra hana tanggo singangan lusa. Sira tu 20 puteri Pangulai manusia, mukjizat memacam lagi. Berkata wahai saudara, sira tu 20 puteri Pangulai manusia, mukjizat memacam lagi.